ke inde eNazaretha. Engakuqondi kahle mhlawumbe sibambene nakho nilijekelani isonto likaNkulunkulu nilijekelani isonto likaNkulunkulu nilifaka ujeke ngaphansi nilikhuphule ngokungesidingo mhlawumbe silapha nje kukhona uJohn owaphiqeleke emkhumbini sathi isiphepho sesifikile gibele bethunywe kwenye indawo safika isiphepho sasinyakazisa bathandaza baqeda ukuthandaza uJohn wayelokhelele ekhululekele kwasebenza basebabaza bamtshena bathi wena wasathi isikhathazeke kangaka kawakhuluma nowakho uNkulunkulu kuyindaba basebenza unkatho ukuthi haya ke senza unkatho lo muhlu uJohn unkatho waphuma phakathi komkhumbi ukuba buyele lapho ethunywe khona uJehova ethume omlandileko ozawuthi tshingwa lapha bememukela ambuyisele lapha bemthume khona mhlawumbe uhlezi lapha nje uJohn kuzazo kwenziwa unkatho abese lokubamba unkatho kanti lokhu uhlezi nje sistema la sitangantanga nje sitengentengiswa uwe isikalo sakho si overpower kule ndawo uhlezi kuyo awukho khona silindele ukuba siginqe lento kungani uShembe akhulumisi athi asikuyeke lokhu kodwa siqhubeke nokukwenza lapha ekhaya namhlanje kade kuthola umkhosi omkhulu ngiyacabanga ngelinye ilanga ngake ngezwa uNkulunkulu wesithathu ethi imali kayisiqedi sono siqedwa uwo kuba kuyeka kwenzakho kakumala ezawuqeda isono ngoba uzobeka imali nje kuNkulunkulu uzomhlola ngoba ngekathi usuka lapha kuyakadubeka le mali you return back uphinde yakuyo lonto kade uyokhuluma ngayo lapha ucabanga ukuthi lento ekhulunywa yakho izodliwa imali kungani ngibuze ingane lapha zibalekile mawukhona njawo uJehova uyakubona yoba ukhona khona lapho uJehova uyanibona akhona utho olufihlekiye kuye okukhulunywa amakhumbini ezindlu koshunyelwa phezulu kwezindlu ngakho kusasa nilonelani isonto makhosikazi ngoba uNkulunkulu uyiqalile lento lapha ekhaya khona nanka amakhosazana kaNkulunkulu khona nampo omama bakaNkulunkulu nanka amadoda ayashona lapha khona ngenabo abafazi khona ahlulwe kulobola kana amakhosikazi kungani nenzo kungenziwa lapha kuleli bandla uShembe xa kufika uhulumeni eqala ukuba ahlele indaba yokuba abeke umthetho wezabelo zokuba kugqilazwa abantu ngo1913 uShembe wajomba kuqala wafika ngo1910 bathi beqala inhlangano lezi zabo babeyihlela wayesehleze ezophikisa zona ukhethu kwesokhona uphakathi labandleni
ubophile nje impela ubophela isihoko ukuba uhambe esokhweni akanonelana amakhosikazi akanonelana hawu uthu babilanga emehlweni thina nikhona ekuphakameni uthi ngihambe amajele onke ngafika kwejele lika Sathane ngakhuluma naye wathi uSathane kanginayo indawo yokufaka laba bantu abangcole kanjena lapha wathi ngihambe ngafika ejele lezinja bathekali kangeni lo muntu onjena lapha kwenzelani lokho ngoba uShembe unesulile ayikho into enhle njengeNazaretha uyabona nje ngasusibuko ngeke bathi khehla no bayasho njena ngimshakabe mina ngisho ngabuza kumama mawumbuza nje babuza napa wathi umama uneshumi leminyaka esihlanu qabale zandla ngumntwana ka 15 years yini into ningcoliswa yini ningcoliselani maNazaretha hlayisuthi lezi ngane kaNkulunkulu ezikhona aniqoqele zona okufanele nizakhele imisi ibandla liqhubekele phambili kwenzekani kini kwenzekani ngabizwa Nkosi izwi lakho ukhona ugumede okade sina lapho umshumayela wahlala la eLamuti owahamba nonkosikazi indoda yakhe ibulela umlungu wayesehambe yakubaba kwaMthetho wayithatha lenkosikazi waya naye selinqunyiwe icala amajaji selinqumile icala ukuthi ufanele uba anjena ubulawa wahamba ugumede nalonkosikazi wafika kwaMthetho wakhuluma uyakwazike lokho yana engathi ngibuka namhlanje futhi wafika walubeka udaba akazo kangena umuntu ongena indaba ukukhuluma lolu daba wayithulela nje lo sesulona oqhubeka nemswezo waze wasuka wahamba wathi mase unkosikazi wathi Gumede unthathiswe lingaka uzoganga ngami lo muntu ongemphendulanga nokungiphendula ngikhathazeke kangaka indoda yami futhi mukame mangisela yathi insizwe yasesulwini yathi mama thula nje ukuswile kwathi ngakusasa imgidi siphumile kugidwa wasethumela ihuka lathi abantu bize lonkosikazi obefike lapha isona usibani kamtshenanga uGumede ubaba kodwa ubaba uyamazi uthi hamba ulandele lonkosikazi usibani ubefike lapha nomshumali uGumede abuye lapha uzobize hayi maNazaretha
uzobizelwa ulithisi kade ngihambile nkosikazi ngisawuqula icala lakho emajajini ngakho sendiqedile icala lakho hamba uphindele ekseni ngo9 indoda yakho nzokuyobe iphuma ejele woyiphekela iti uyilinde ngala amen kwathi ngo9 unkosikazi washe epheka iti eqalaza emgwaqeni yayithi iqhamuka indoda 9 o'clock uyabuza unkosikazi uthi ukhishwa ubani ejele uthi ubaba wesilisa cha nkosikazi kungena inyosi ngembobo yewindi ngembobo kakhiye yathi wi phakathi yaphuma yayizonquma icala indlela esiphezu kwazo lezo manazalethe esitonsile ake ngibuyele khona la kushada ingane khona ingane ahlala ngaphakathi kwababa kanzi kuyimemeza manje ngoba unkosikazi womuntu imfice kuseni lapha ngomsombuluko kade sishadisa ngesonto ifike yaguqa izovalelisa kubaba uNyazi seyimemeza baba uthi sibani ithi baba uthi usiyogana uthi wophatha kahle umusi oya kuwo ngizokukunikeza ingane yomfana iyona ozosibula ngayo ikhona ingane kaNdlovu lapha papa sho lingaka amen angithi niyazi ukuthi uthini akasho ukuthi nizohamba ngocela uthi nizokunika ungasho entsimini yomuntu makungeyiye yakho uthi kuye uzomnika into ingani uzothi ngisawutshela ngisawukhonza usibani kube anilekelele njengalabo abathandaza bathi baba wethu uNkulunkulu wethu osezulwini akakho wethu uNkulunkulu ezulwini ulasi naye amen wathi babila uNkulunkulu ohlele ezulwini ngakakwenzele lutho njengoba nilapha nje wathi seniphakathi ezulwini wathi manje ngakangeni njengoba nihleze lapha ezulwini ngeke ningene nakwelisaka niyoneyani lento niyoneyani ubaba uthema kuma ukugcotshwa nihamba nomngqongqozela lapha niyofuna ukugcotshwa uthi ubaba uyazi umoya ocela umfundisi ucela into wrong kwakusho ubaba lokho wathi umfundisi kuphela iminyaka engama30 sifuna inhliziyo yomuntu ozoba umfundisi lo funa uzoyithatha apha inhliziyo ozomnika yona konakala isonto njengendaba yamaphareti ngikhona msukwana uNkulunkulu efuna ukuba lezi into engikhuluma kangikhuluma ngoba ngikhona msukwana kugcotshwa ubaba uMadlala kuphinda kugcotshwa uMoyazi uMaganda kugcotshwa umtshali kwagcotshwa wasenkandla uMagwaza 4 bayafika befundisi balapha lo lapha ukhuluma nabaphendulana nabe ezulwini kwaku1:30 ebusuku sisentabeni amen to 74 ngo 73 74 yeah kwaku 74 January sasikade siqeda ukuthandaza esiguqweni sika 12 entabeni wayeseqhamuka ubaba mkhulu waqhamuka esikhaleni lesi lapha kuhlala khona ubaba waqhamuka nefu evela uhafu phakathi kulo emkhawulweni womkhathi wathi imali ifika lama ethempeleni entabeni ngangilala kulethi stage kade silala uhlophe umfundisi waseSwazini
kwakuye kuthi ngolwesihlanu ngoba ubaba inkonzo yayisekuthi ngolwesihlanu ahamba ukwenzela lapha ethempeleni abese ngiqaqa ithende lami uthi angahamba sisala igama limisi ithende lala khona ngabona siqoka amasudu phela amaNazaretha lapha sijabulisa umhlaba kodwa nje ungeyazazi ingubo engayibonakho ezayiqokwe iyo yonke leya pavilion ehamba nobaba mkhulu wama kwehla umfundisi wehlela ethempeleni ngiyabuka kwaphinda kwehla omunye behlela ethempeleni kwaphinda kwehla omunye bawu4 wasekwehla yena uBhombela wayesebashiya ethempeleni wayesesakimi wayesethi mntanami uNkulunkulu akahlali nabantu kunoNkulunkulu lapha woza lapha ngokunika indawo kubafangile lapho uzohlala khona ngangise umshumayeli ngangakabe umshumayeli futhi ngaleso sikhathi ngikhuluma mama ngaxoxwa ubabi huke emkhayidini ngoMeyi ka1974 kade ngibuka le ndaba entabeni ngambuka ngababuka laba bantu wayesephindela abathandaza ngiyababuka wayesesuka ubaba mkhulu wavele waphela emehlweni laphela lelifu wahamba ngangena esabathweni ngoba kwakungolwesihlanu ngangena esabathweni ngifuna ukubabona laba bantu abafikileko bebehliswa befundisi anzange ngibabone kodwa ngagezeka imase sifika ngesabatha lokuqala entabeni ekuhleni sesifike ephakameni uthi ubabila kade kufika ubaba enilethela abefundisi uneka abafundisi abawu4 bazoqhamuka bayesebengena ephakameni bangena bobana uMagana uMagwaza uMadlala umtshali njengoba befikile okushokho ukuthi umfundisi kakuyiwe lo msimbe sinawo wasiwa yilo umsimbe sinawo hlezi lapha endlini ngoba wena ufuna ingubo ukuyigqoka abaningi babuya kuye ubaba lo bazocela intethelelo bagqoka ingubo ngokungafanele bafike bakhumulise lapha uyakhona ingilozi isikhipha lengubo wena kasiyazi kuwe ngakho ke lindani senisola nje senehlulwa nje ukulinda uJesu washo nje senehlulwa nje ukulinda lesi sikhashana sincane singaka athe masime uma usuqokelela ijazi eluhlaza uzokwenzana uzomthukuzela nakuzo zonke ikhotha lesi sisenkingeni bantwana bakaShembe sikuJulayi amen ake ngene kulokho umuntu la ekhaya uma ebhajatisiwe inkosana nje ngisho ungabhajatiswa mhla ka21 uma ubhajatiswa mhla ka21 usungene ku23 amen fana kuyonikela ku23 wewe maNazaretha angisho ngoba mangasho lento uzokufika la emapha khona uNkulunkulu sahamba nobaba inyanga ezulu wangena ucingo lushawa umwelase wathi uyasibiza ekhaya ngaphuma ekhaya kwakungolwesibili wathi uthi ubaba masifika inyanga ezulu ngafika lapha sihamba nondonakazi safika sathi sifika wathi nginibizo ukuhamba nani ngifuna ukuya nani eGoli saphuma ngolwesihlanu ekuseni sayasalala kwaNgubeni ababemlandela bakukhumbula ngoba amabhasi adutshulwe endleleni ashawa aya eGoli kwakuliwa kakhulu ngaleso sikhathi uhlanga kwathi ngo12 ebusuku
kwanqonqoza intombazana yathi ubaba uthanda ibisi saphuma samfica ehleze esitulweni uthi indaba la ekhaya inkinga uthi ngikhuluma nobaba ufuna ukuhlola into ubaba athi manitshene yona ubaba ngenkathi esuka esulwini esala emhlabeni wakha isivumelwano sokuhlangana nabantu ukuba bakwazi abantu ukukhoza uNkulunkulu isivumelwano esenzekakho ngesika 23 ngesika 14 ngesika 25 uthi le mali noma ungahlupheka kangakanani ungalokho uthathe isenta layo ngoba uyobuthatha umphefumulo womuntu kungakho ungavunyelwa ngokomthetho ukuthi uhambe nemali ehlangane kuthatha 100 rand uye nawo ku23 ufike unikele ngo5 rand ufuna ushintshi kumphathi ka23 uthi makathatha imphefumulo yabantu ayinike wena ngale mali yakho le mali yalapha ekhaya iyakhuluma ngoba nango ngelinye ukulanga ubaba unkosikazi ezonikela ekuphakameni enikela ngemali owakade ethola ngomsimba wakhe wambiza ubaba wathi makayikhetha athathe le mali asuke nayo lapha wayifuna unkosikazi angasayiboni ukuthi yiphi imali kule mali lapha etafuleni kodwa ngenxa yomusa kaNkulunkulu wagcela ukuthi nayo imali yakho thatha le mali yakho hambe nayo kakunikelwa ngemali engcolile la ekhaya umnikazi wezinto zonke usimiselele imithetho bakhonza bahle usimiselisa abantu kangazi ukuthi bafunda kanjani laba abaphethe ibhalo ngoba uthi uNkulunkulu mina uNkulunkulu ngenza izulu nomhlaba nezinto zonke ngaphumula ngosuku lwesikhombisa uthi abangaphumuli kumaHebheru 4 into 4 lapha uthi kwehla kancane nje uthi leli sabatha ngolifuna ngisho emakhanjeni akho usulele sokuphelile ukuhlakanipha kwakho kungakho uNkulunkulu wesihawu esifundisile inyanga yesulu sifundise into eningi eManazaretha ibe nesikhathi sokukhuluma ngomoya nathi ukusitshela ukuthi into ethingenzeki ngelinye ilanga phela kwavele kuNkulunkulu lo babevele bengoNkulunkulu bephethe umsebenzi wodwa wayengeke athi kumvangeli shona wasegospel lokade sihamba nawo uhambo lokhusi naye kakuyigumeta hayi ukhubisa umkhizi owashiya unkosikazi wakhe ekhaya wambona ukuthi usehambile wese kuphakameni wafica inyanga yizulu wabuza ukuthi ubaba ungaphi kwathi kwaPhukunyoni kwaZulu yayisisuka sho njalo umkhizi uthi yasisuka kwakunetshe nje lihlezikho lapha ngaphakathi wasesuka etsheni wafika wathatha inyawo lwakhe walibeka phezulu kwetshe wayesethi mkhize sengubambile umphefumulo womngakho hamba ubuyele ekhaya senguphindisele emva njengoba enyathela lelitshe nje ngibamba wona yini TV oyifunakho yiphi lento oyifunakho enye ehlukile umkhize wakholwanga wahamba aphekelela kwaMpukunyoni wathi efika kwaMpukunyoni la lithi uka kuye hey mkhize uyapi lo wambiza ngegama lakhe usibani bani lento umbone yenza lapha kuphelewe kakukho lutho kweli umkakho usevukela amphindele ekhaya amen akongibike kuwe ke uhamba onyathetshe uzolinyazwa yitshe
uyosuka itsholi ngoba ngenya uthi ubamba umphefumulo womuntu itshe liyakhuluma noShembe ubaba mkhulu asuka eJudiya wathi mayehla kwaStefana eyodabula eFort Napoleon wathi mayehla kuFort Napoleon wequlayini unkosikazi yabona itshe lihle yayisilithatha silifaka esikhwameni sayo wahamba nje uthe efika lapha enelisiwe wathi Khimilili wayesathi ake nibuye nonke abantu abamlapha basebebuye wayesathi ake mbuze ubani othathe itshe lapha nabantu abanakho senithola icala ngani lithi itshe lathatha ijoyini yokuzoshoka isitimela manje lo lithathilekho ngicela libuyisele emuva ukulibeka ngoba leli itshe lithi kaliqedi ijoyini lona lathu amalizoshoka isitimela singawi ubani okhuluma leyo ndaba lapha ekhaya ma engakasho uShembe ukuthi ayiphuma imgidi kayikhalisa imbomu la ekhaya kayishawa imbongo lengakaphumiswe lithi mayiphuma imgidi manje kusuka nje noma ubani ingane nathi hamba ithenga imbomu uyizobu uma uthi yakhuluma na ithi uyasigulela lona ikhanda lakhe liyaphambana batwana bahle bakaNkulunkulu indaba zasekuhleni kayipheli eziningi manje uJehova isabatha namhlanje nemisebenzi yakhe eminingi bengabuki idosha selehambile kodwa imvaleliso maNazaretha hlayisuthi musani ukube sithetha amacala engubo yabashumayeli esenigqoka ningayinikiwe awukahle mbuzo kaluswangizwe lithi uyobubulala ubulale ngisho isizukulwana sesekhaya lakho nifulalana ukukusa lapha ekhaya nifuna ukuzothi uShembe wehlulekile ukuthandazela kanti wena wenza into ephambene noShembe kunamahluko muni ngoba siba ngabashumayeli kwaze kwayiyo lenkathi over 10 years ngikubashumayeli ngigqoka lengubo lena sifana umvangeli kade angayigqoki ingubo eluhlaza la ekhaya ube egqoka ingubo yenhlayisuthi umwazi ukuthi umvangeli azanganikwe ingubo enomehluko inyanga ezulu efike yakhipha lezi ngubo nifunelani ukugqoka ubani ozawuphatha omunye yekani futhi lokho ukuba niqinisele webaphathi bemgidi nisinisa abantu abangahlambulukile phakathi emgidini nizokuma ngomhla kuphela nizoma ngoba laba bantu uthi uShembe uma ungene umuntu ongahlambulukile phakathi kwenu laba nonke nisuka seningcolile nizokuthathaphi usufile ukubuya uzothatha leli cala lothatha wobani laba emhlabeni bazodlula esikhogweni lezi izinto uShembe ayibekile wathi maziyekwe amanazatha yekani ukuhamba niphumula ningalala ebusuku niphefona nidala amacebo okufuna ukuba kugxotshwe saselele indingane izwelibo ngokuphakeme lapha eParadise wathi ngiyakuvala ukugxoka asho kunoma ubani wayukhethe uthatha permission obuya la kuye wena baba indlela yakho inde akakho umuntu oyasikho ukuthi igcinaphi inkosi yamakhosi ngeyakho wedwa nami ngisalungisa wona amadoda obaba mkhulu okwathi kufika unkosikazi ihamba nendoda
babamkhulu wasuka wahamba wathani sanikhuluma emajadu nalo muntu bamphendula bathi Bombela wathunywa wedwa esulwini sasingekho usekuwe phendule wena kasazi ukuthi uzomphendula sithini thina ngoba uwe wedwa owafika emhlabeni kanti ubabamkhulu baleka nje kungenxa yalonkosikazi uhamba nalengane nje nalendoda wayithola kwenye indoda sekunqunywa umshado wathi lapho esebuza ukuthi kanizokuxabana wagcina bathi ngeke yenzeke indaba wayesethona inkosikazi thatha lengane uyihambisa abakwaGumede kabayifuni ihambisa kwamakhoba indoda yakubamba lapha nesihlahleni somduni lesiphethe khona ukhamanzi iye yashiya lengane sokunqunywa umshado kuningi ukugebe beke mphike nakho iningi indaba kaShembe baba Nkosi yamakhosi khumbulela babamkhulu ukhumbulela lamadoda uNkulunkulu uyawazi ngoba nakho isivumelwano engakafiki emhlabeni ahlala kulinda athoka akafike wethu uNkulunkulu uma esefike siyombona ngoba siyofika sefathe sibhince kuye wafika kuNkulunkulu nempela wasuka emampondweni bangofakazi abanye ukuthi wasuka wathi ngisahamba ngiyakwaZulu uNkulunkulu ulinde emadodeni akhona kanzokwasho kangomfuna ungathi nginwebe ukukhulu kodwa wafika kuwo wathi senelisiwe ngoba usefike lapha uNkulunkulu wakhena besivumelwana sokuthi uzofika emhlabeni waze wathi nani ngakanani ngenkathi kuzalwa nani ngakanani msukwana kuqhakaza inkanyezi emini na bathi sasingabafana wathi ke ilanga ngangikhuluma ngalo sengikhuluma ukuxoxa ukuthi ngiyabuya ngiphindele emhlabeni ilelo langa lamadoda athola umoya wokaShembe ukuthi uzofika emhlabeni kwakuleso sikhathi ngaleso sikhathi kwakusele imbusi inkosi uDinisizulu babamkhulu omncane wayehlala ekhaya emzini kaMpande kwaNodweni baba ngiyabonga uNkulunkulu baba wasikhumbule chithene ezitha Shembe kuthi zonke amacebo omhlaba uyawazi wena cinga umgodi inkosi uthululele khona ukuze sikwazi ukufika lapha sifanele ubusise khona amen